channel anda mandu ni shan kwasnyak an walle shanka jandang rawi don wandien ka pai wero ronki na dang rawi jandang rawi dich ban right ke some breaking news today konkaling are report kana me tukon kalare bu konkaling kalare to katin kon charen lat kenyam breaking news and yam ban writing ban right check kwi kor dan jitu kam kume SPLAIO kene kume SSPDF ban writing na me again the first report banaling kan kono niam railer kana me gorjen o mi jiram jidit kan we online TV channel dir channel radio support kaderi notification bell dir jetwine committee mi bere gwas ma da shamala shubekiji ban breaking news and dan le ro gwas ban jelinkel to kon katibe kon keling lere badge tiji tuok re duaran kawat bana madan shora lat ke kwi SPLAIO kana SSPD bana jelinkel bana kula we katin kokien wona ko chagwa Dr. Machar first by president charge moch karada dien cha Dr. Machar charge replaced kan par call kan latin but bana right ke kwi de do badan en woike Dr. Machar right now na me mijikim yadi chalat ka bana linkel ke jeri por mene bana jetuk ke report ni amadana chalat dio jeru dan dia we aware no shikor jetuk kam SSPDF kan SPLAIO but kwi jentol tin kan kon ngach ka jeri report me bana jelinkel no ngum choda lat ka jeri report me te ka jo mishalat kwer lari ka SPLAIO Lampol Gabriel jeram dan la report la kalat report ne deshka nyang kori kana nyang malka kuma SPLAIO ke statement mi release ke mi chalat gwasme biya kamal ke report mi chalat ke jen chen nyandang ro dung wan ka pai wero ron kin dang ro jandang ro de dich shi Lampol Gabriel che statement che jelad no ne che release jo chalat ajene ke ta dich 5:30 am in the morning lata di 30 krun wang long she has SPLAIO division 8 force sector 3 she can base dung South Sudan People Defense Force base dung SSPDF mentre we kawat Kinyarol County she can a cap what Kinyarol County take a Jonglei state she can a cap lat ken no she can dindi chop ko wal badak she can kanak deni dang wal badak tila deni SSPDF kana she can deni dang wal badak kan kanak ka kana chate kana to wan bat chamu ka bot no kana SPLAIO ramkel karwada ka ke jen chili wone kana ken dang wal jok to take a vote kana tin county freedom fighter je jomo che jalat ne wal badak SSPDF karam kel SPLAIO kan it connected and which mean that madiendial ne wal bangwan ka kor ron wang an channeling mandan and chitwok kam SPLAIO kan SSPDF chela do ne ne chetika mechi kan ka kaf chika medi wani kan ka kaf chicken maidang bakel kama jen chalga 12.7 mm chicken 3 vehicles metin konti la widian la taken kamach ala match made Danish de kolar torbiele chet ke tanker ke wulit ke debab chicken debab ndio kikana kef ka jora njikala gwas mene chicken nyo kun pinyo no na gwas me ka bialing no kan chicken zuk zu 23 Michael chicken cap chicken match dangro ke PC chicken cap ke 1 BM ke Land Cruiser pickup no dang diok chicken cap ke dini SSPDF ke 14.5 mm Michael ke 2 Michael 82 may dang one ke 120 mm Michael kan me tungwani akaf tin chal ke AK47 kan cap ke RPG ni ti kan ke bre ko rana chituok Camdian and Winimi shawat charge kef can it take a control dung
SPLA-IO right now and watch it pin kuma kirma yadi de la pink de ne SSPDF charge kef and which nika kore pana chikona ling no wa tuoka kamen chale gulumbi chang jandang rawide diok kapai werau wa kapai werau ron to continent 2025 watch SPLA-IO National Mobile Force Division 2B chicken base SSPDF chicken overrun chicken sick PK amba chicken galene KFK 12 AK47 so on a report mi chicken along kan no gwasamo ku kan SPLA-IO force ku kan congratulate Commander Rikian kan force nitin dialan contin cha de ni kirma yadi cha ka joch ka joran chicken lat gwasame warga kwen kona me gore kulna Lampol Gabriel SPLA-IO spokesperson ka joran chalat gwasame kwalle lo ni je ya kata dana shukuru mo chituoga ja so right now chana talk commandant and chalat kum SPLA-IO bana we kan another pressing issues riek dodian me balari ga dana talk ray which kajuba report me cha was Dr. Machar may kon Dr. Machar gen first by president take a long key take a position it take a man kwala chol gen o gen first by president kan position it to right now cha we ke je cha chege chol ke nyandeng garin de mabur la shi John garin de mabur cha kwan la Ramadan billet ka gwa first by president la gwa Dr. Machar nyandeng cha je kwan ka gwa first by president gwa Dr. Machar cha par kol cha je pel kana lat ka position me ngay kono ne par college position e dane gore me ko ga no de latin barai na cha kan ejek cha position cha kam je nyandeng Rebecca nyandeng she John Grande Mabior batem cha kulat gwaseme ngay kon diale en cha dak ma cha gwan jare ti jen batte ga mi cha kulat gwaseme Canadian county la jukume tite kim yadit kene men kwan ke nyandeng garang jene kene Rebecca nyandeng belet temporary ala bilenjen ka gwatot belet gwatot ala kwer ka gwa first by president Dr. Machar ko Dr. Machar position ka position to bomb tiken ka let bomb to bakwin ya ka jala me ko biya tiken ngaitin kenyam kume jeni nyandenga ranki Rebecca lajetin ka gwatot ko lokano bana bike ga gwatot no kan lokano ba letin ko lat ka ba ka delay letin konde Dr. Machar ka lat ka tara reti jen ko me ter mitimite reti jen chalat ka cha de long teram de kalat so cha goro ba kam nga ba kam Rebecca nyandeng ko ba let ba ko lat jenny kana kuma let kum ba di la cha ba pelle ko te first by president te reti jen ki is facing tried right now kala to ala letin kona latke ala let Dr. Machar let ketin bom tin cha nyandeng cha ko latin tam Rebecca nyandeng ladan nyam man shal ke legal reform legal reform o mete malatke kume ajaram da la tika ngej ke kwide mete mo kware le kam lat ke let langa a lot first by president ni Dr. Riek Machar Tenjurgon lot of dien ma lat first by president a lot constitution making a lot ke bon woni ke je la permanent constitution te tet ka first by president yo je ci kona ngaj constitution can Michal kame security arrangement me bana writing right now special constitution ja larno la bon woni Ramadan and takalade first by president ne Dr. Machar and then she kon linka kir and o Geneva constitution ba jo lat ka kor ke mi cha kuin kwar cha jalat cha kir cha ja of course cha lu ko mandana chala de no mandana lede wa corruption ki de ko larno nyonde ke kume ko tele kuin kwar mi de lat tel constitution cha de lat rewde Riek Machar take a power ke security arrangement
security arrangement ya de kon diala ngach alamat boni deini whether ke deini SPLIO ke deini SSPDF ke deini SAWA ke deini te kokiana ti wona UPA madien gwakel man ma de ka gwakel alo ba ko le shole National Army ramadana te ka lwanka gen security arrangement mo first vice president Dr. Riek Machar Durgon so ko kujamo cha kam ngantama cha kam Rebecca Nyandeng ngwandien power dung first by president Dr. Machar election preparation wo binare aleka ko kwin kware dung first by president Dr. Riek Machar so legal reform constitution making security arrangement winning election preparation the reality kalenga kala Dr. Riek Machar ko chikire gujeno Riek Machar tere ti jien mi che yen melere katet che gujeno ba gwada beje tup beje kam nga beje kam Rebecca Nyandeng batem kan kira ngach kan ngeje bo a violation ene me ka peace agreement eda na cha ta la 2018 peace agreement first by president ma cha ko lele kam je Nyandeng antema ke Rebecca Nyandeng dung SPLA-IO che dung rada dien dung SPLA-IO Nyandeng ke Rebecca Nyandeng she part of SPLA-IO but cha kame so mu wai ke Dr. Riek Machar cha je de wo je ba je kam bondo dien de je kam SPLA-IO a lot ke agreement da ne cha tanya ken mi cha ko la je no Riek Machar rami mo chana bele loin che bele barar chirmanan che ga kangaro court la kona ling kangaro court a court mlugji ka che decision che tung made already a chang luga jibo cha nga je no tele tuong me bikene nyot jen chale kangaro court so right now mu wai ka first by president Dr. Machar de je dil kam party members la neka charge de kam ramudo dien chet ke Rebecca Nyandeng chare kam ko chi part of SPLA-IO but ko chi kirma yadit che 2018 peace agreement che bridge jamal che yar so take all the power ko beja kam ram no lo de jam wana me ko violate ni peace deal ira ne cha tan ka jana wa be mutual ke political instability beje create better ke kor be kan between parties you know ko ne me ko we can SPLA-IO right now mnyu do di ci kuma SPLA-IO chetel power chetel luang teja Mr. Dr. Machar cha ko jenta ko right now all his power cha ku kef here cha ko top cha kam neka na de ko lar no di kene diala kontin ngai kon ke tintere ya kuma ka ki kwar ko na cha kwanya kir atu ga nan yala we ne pin can all the top positions right which kasa Sudan right now kenyin kume jani shikanyin nenten kontin lane diara wika Sudan kenyin kume jani karodian ko can all the vice president dio jene da chwajen tabande ngai jala first vice president tema no you know the rest kenyin kan jang kamo na boka dejbo ka jang any power do diena mo dun jane so chan wari ayor tong mi youth konodi en kuma cha kef akir mi yadit tele ne ko kien tele ka power tele ka lwang so right now agenda no le road ne me biatika lwang no biatika ngeje no ne cha SPLA-IO chaje latgeka right now ne me amen but triggered jana kimen betu gan tama ko kor gwaten we ba kurtun wan ba kalep jirme shali ngan tama ka wat ka jongle me shikir mi yadit she wonnen go benedi ala kontin wena mo no benwer ba kabat
baden man ti jojen wala wo shaling no shas fila yo chicken wo chicken kaf nyu de no chien gwad buga chongtano dia ya chana rote ke general te chirwa jeno enen war mi chung kwi kirma yadit right now ka tere loka baro de dil wo re loka bo we gwad dan ente de ni SSPDF titin mi jira mo mi chung kel ka jang no ka jino yere wo nuare gorjo jin broad mat kwi kel bu chonkel kanete konen kwa jang kwa support so yene dial content sheet le dan chan wona jemi sha forget wayen we are quick kel dial nyenya de tarun kujimi chwa nyenya ti yen queen war kujima so jo mo chalat jereme sha nga jeno cha goro no re lo ka keliu jereme lin kon no wal cha goro de je convert de kan dial de ke read kan dial be kaji SSPDF jene dane gorke ka jan lat ka bo Dr. Guy Cook la kwar Jonglei State je kon dial nen badan wale a different story jereme sha lingone sha SPLA IO mentere wika wat chicken de ni SSPDF ko wat chicken ka joch and ward headquarter mentere wika Nyirol County ka jen shanga diok ka jok cha dor mo cha je kef so de jen lingono shana ben ka de kono shole a humiliation ka wude shal ka me parkol me dane kwanyero de la interim chairman de je te kon ka ngitin me shikan wodwol choro da kwany ka chungen ka wante kone lade alawo jene begwa Dr. Machar no bejejek but right now ti dor che ni do nyoka mu ko de tant cha dil bayni je pin en estero dong de lan gwa Dr. Machar chi me gore cha yor thong mi right now tele position dan tetin ka jene dan ngat ke ju kwar bane no cha kul daw yaw right now en me bakul len tema bakote kwi Dr. Machar ki bakote wena dien en bele wi ke jen gwa dan gwi no der teten so ka ngai kono no en ter dan le ro ka sfilayo kane te konde chari na line ke kirma yadit te gwi no ku kan destabilize ne sfilayo kane te konte me cha kulo we gagrar chermelin kon mene ci par kol chapel no cha ko ne rebe ka nyandeng kame dan dong der te ga chance kirma ngai kono no dong der ko der jejek so can let you like that Michala do right now to tear te gatin chermelin kon ma gwas mene so na me ka kon dial kon re kon ti lan werde kon rodan ti jeno way forward jane ka kon e de kon lan wore mila kon ya support ne de ya kon nek ci kon goro bana chunga la kon la dor cirka me yos ka kon jang ne me betede so ne meni wa che chuang chere mandan en ngai kon gwaya chana to ka report dung sa Sudan doran ka waden winemi man ko che tokten chana ben wena me doran ka Gambela ki Ethiopia report bu kon len gwasa me akui kor dana ci tuok ka Gambela ko la tarpam jimanan ci kon ngach en mi shirna mo a ci ko ci tuok runwang ka ci kon dial ci ga ngaitin no berdial charodin rialika charodin organize cha kuma Gambel cha wide cha je yar kwa tactic ke system mengai kene kel ke kuma kwa kwich an go beken nuari beken ka maktar pam gwadan te gan wati gutin ketero vg staten si kon ma gon dangro tar pam man chalka mazuria kane moyil ente refugee staten kan go dangro to kon chicken mak no ami jia ga long right now mi kon go ikona kodi kon wari mi cha kon jogo no shimal che ben bu kon yunong ne ka kel doran ke Gambela mi chi kwar chi ga right kon wari la kon ngat bar dan wul kon dia bu kon manana chalat bana jelim gwan we do not ask questions chi kon kweran chi kon chola menen dit kon ba they are doing nothing at this point kwara kon la kon wari wone kan no elder
ti dire wi ka Gambela rol Ethiopia kan ka modol ka chanke la bara tijen wo manaka gan were me yemo le a ci togan walle men ci ber non kon amisha plan ka gwa ber ka ngai kon diale no question to ask a ci koran bibel le no ngumi ci toga de we know how it happened cause ne di la jitarun ti chaga gek amene duop ci kan kono jal ci ke iler duop la we ka doran pull dang ci kan gegani ka 2018 temo right now ci kan duop a bolan kuna le la we ga je ke tang wona ka lare wona ka no zun ci kan nyoka me gekana and we keep quiet char kono bi kume ba do ba jelat cha kon pel ka cha kon nyoko pel ka kon tem right now right kone chana la ne pelenium noer cha kon pel no shi mal ben ci kon la yes cha ko kwanya men delegation ke kwar to amal wa jelat ka ber chidamen cha linga wa cha noer a kwanta we ka noer zun mo kwala lat ka noer zun kwala kuch but cha jojo gwan wo ke jen wale chimandana latke aber cha George ngai kon diale alo la dien a tactic key system mo use kene ko be kan kon confuse ano tega mal ba chol be federal government be ben ba ling amanda lat kene ko mo boñ then after that ba kon benak ka domi mo gi kon no cha tu ke ci gwa men payda man kon payga nek pan gaje adob ne de kon mal ko no ko je we demand ano root cause amendien ngona kan wari mo ko jenta dan la tu medan chan wona ka basne chan wor be negre reak you know anyok ci kon mak kan wor ber saf tele root cause me chalat no to gedi of course ngai kon medan ay chalat a vice president his excellency Dr. Galwa Ronjel me ci point out gwada dan la sequence me to kor ka je ka Gambela chelat me chaje te BBC chelat kono jojo do to ka je den ci bero lok ke report cha no ngwer ke his excellency vice president of Gambela Dr. Galwa Ronjel me chelat e ken ci tok ka jen loda da kul te di ci tok chol ken kono refugees indigenous people ka Gambela chol ken ka refugees Michelle kono refugees akwediet ka kon akweda kon of course we accept that ko ngai kono shi ko refugees ngai kono to kon ga wadangro ti sa Sudan refugees te gitin la nuore ti indigenous ne kon la te digambel te gitin la nuore ma am part of them te gitin to ngai kon diale but man sia surprise jene la ber chi kan lat for many years mi chekena mene chol kan kono no ko kon eti motila refugees che jek anana mene kan ka refugees everywhere chi jala important no but man ka kon ka chiot ko refugees jala question ana man ka kon ko ne chana mun chana ma je question but kuma Gambel ku je mi chekena me ku kan no nuore na ka ku ko ete ka mun mi chamach kamu ku kan ngaji ku kan tawne je loka lade ajena ma kwa ku jono but joje lor long ke joje ten joje dey amalet bara ngai ke je kwar kendial and I can say this tele god berte te Gambela te joy ke social media kendial jakan ne ken tarar ko bi ko rach ko loka no run mo na ko office ne kwa lena chabo ngaje no jara medane kun me change jara medane nang nuore they do not want to be see that way but ngai ne ka kendial no kan ni tedi target din ke lo bi kan nuor bi kan ga target but chana question me to bine na kon nuore michi kon ko ngaje no na ko kon ko kor gwan no ber kon nuore dial ka Gambela rol buñ amum la solution ka kon kurun diala ti ba kon nek bu kon we ba re ka ba kon nek ba we ci mal cheben ba kon nya ga nek bu kon ci mal cheben ngay ne content de cholo no ka ngwa ko kon ko jin la jana ka bu gini jeno ay ko shi dora chana ka chana dora mo bi gu jeno telemit tuokten wi mi dar ka kon la problem yen ka yen ne kon la dorun la jari le ka yen la rikla ka goro bi aka capture so me cha to wala ya kon nek ka tar pam so ngai kone ko kone kon te kare angum cha took for once ere mo cha men mala to ne shang kan kwar kon tin tere kuma kan ngum ji kan tu go ne ke ber tin content wena mo
run dial bana ne ga jen mal ba ku accept di mal ba no gudi of course ngai kono no la tok dop cha gek bana wedi ka dop mo ka cha gek ber bana we kuje dien ne me question mete ka kon okay me cha kon ku ngongo ber kon wer bana ngulen as a community to take a kwar kon ngume shikana dual ke jamo be ko rien teje no gare where are we heading kane kon ma both kana na chicken both no right and ran la mi be la janga je den la question la ya tube mi yanga je no chebek but kwar kon chicken teach so report en jagene ta gambele right now am right corner chikala do ne tele ramu gor ke no bi jal ka gambele ka tuk tiang okay very love football kenete rambe jalga gambele ke jen lera pai kana la dene kenete rambe jare re ka gambela ko tele cha goro te korum betuok but bare kenede kon naka nuori ba ka ben control ke area ken gwada dana tiketin or not anyok ku kon ka Christmas right te kon ka Christmas so en Christmas lot ke me adap kat ka yes the dap ka changdar the dap ko were depending on security dana te ne kon ko cha bula ne jen wa chalat ko chenen madan ba ka changdar bane ne kon tik wi chare ku can celebrate while korwe tong mi so kon were we are something else okay la chui kon gwadu me ko kon gwadu net kon ko ken we do not care kie kwar content gonante lo kun la kana gujino mete gari muto gwadu mo che ka jach unless che kon chop ka ken dore ken gwada ande ka ten lo kun ni yala ko la ngai ka mo dor che ko chop tare chugurunte kon ka gambela gwade da ne sha SDA 7 advantage metek olive me cha ka bugani ka bom ne ne ti la ber you know ka taye da ne che to ka je dora point ajen gwade da ne boke ber at that time ko tini lo ko so from there the reality ngai kon no ber mel kana le ne chiang mi ko le chup ka ye din bia ko la ro dor chi kon ko te ter long but dumela kon ra ja sa community kwa lo ko barin mat bika kwar kon biken ga chol bana ro ke way out bia ro ke ta no kun ko ga dut ke wala kana te ke ta mi din gwaskel mute mo ngongi bia ro ke ta but nuori they do not have that ta der te tin mi kon ga jiter but jita je de tin mi kon ko ran kon wore so me le ro de menta me jen ko dan jituok cha ber ja ga jojok ke wa chi kum ya de interfere ti me ngai kona la we ne chiang mi ti nuor chi ga ku ka respond na mo me tin right now kata dan na de kon linga je of course kan kon pot chi gat kon chi ka kori kana terbo but kon telecon mat telecon girma la chwal ka yene biya dun reale ka den kori na teredi so na mo ngode tele duol ke jen la jego kon siang but siang dan wana mir and then chi bari gan kon binyon so right now jeri podana gore de nyot kon mete ka mishi benele ba jen nyaga ye kel ka gwasen be mi jira mi jidit gwase me gore jen ojin de renwer online tv channel de je support me donc ene linga ler la da gwas me ka jen gwas me be nyok mo kwa je replay yo ya jojek ko biatin ko lat ko rudien biaka ling ane ban je ka ler dien biate mal bye bye